خواهشایی همه بردوام بکن بریاوه دو پیام هنه همه واجی بخوینیم بشنه همه بردوام بکن بله پیام اگه باشون کردستان هیا جبو گله جلو مرگه ایدیه شهر جی خواه بترسه جی کینا خون علمه و آمد جلو مرگ کبر تبدا ببن شاهدم بویر انصار و دستانا درش و عدولان وجین دبرد دل هر دایی که هر زارو که هر ایواره که دبجنا هر سنبله که کبر بکبر و دکبن ترکن دیراکن به زمانده نبراز آوا 2025 به دل و جانم پیروز دکن ام همی دارن دمکی هری نزیک دا ام جیدبه دناب داره ودا دناب دینان و شایعه ودا بن از همی دارم ام نبراز ببسته داما یکی دیو اتفاقیه او ببه آزادیا گرتیه همو حبس زندانا جباشور کردستان رحمی تمل پیام آویه امجی زار سپاس دکن جبا پیام آوه پیام ایدیجی همه وجه بخونه و همه بردوام بکن دیلان آخواه هاکاری امک پلاتفورمو هاکاری امک کس پلاتفورمو Nebraz özgürlüğün yeniden doğuşun adıdır. Demirci Kağa'dan çağdaş Kağalara dek uzanan direnişin adıdır. Nebraz Kürt halkının kendi kültüründen ateş olduğu isimdir. Yüzyıllardır Kürt halkı kendi özgürlüğünü Nebraz ateşiyle harmalamış ve bugün de özgürlük yürüyüşünde büyük bir özveriyle çabalamaktadır. Dolayısıyla işçinin, emekçinin bugün Nebraz alanlarında özgürlük haykırışlarını 27 Şubat ile başlayan özgürlük ve demokrasi çağrısına çekilen halaylarla ve söylenen türkülerde bizim de sesimiz vardı. Diyerek özgürlük ve kardeşliği simgelemeye Nebraz'ın demokratik ulus ve halkların barış anısına inancıyla Nebraz biraz be amci spaz genci bu payama keske bere havalı ama nehacitsa berdevam bikin dilana khoşaya khoy Sıvabıhayım, Valademin, Eminandinemin, Cölebergalın, Nevruz'a Pirozmen.
جنا شیروان